Prednosti All-on-4 metode su što se samo na 4 implanta može postaviti most od 12 zuba. Ako je kost dovoljno čvrsta, može se u roku od 24 sata napraviti provizorni most i pacijentu vratiti osmeh i samopouzdanje. Ova metoda je jeftinija od metode All-on-6, a može se isto na 4 implanta napraviti most od 12 zuba. Stopa uspješnosti ove metode je preko 95%. Oporavak od ove metode je brz jer je hiruška intervencija minimalno invazivna. U gornjoj vilici se u većini slučajeva izbjegava intervencija sinus lifta. U donjoj vilici se u većini slučajeva izbjegava pomeranje donjoviličnog živca. Ovu metodu moguće je primijeniti i kod manje količine kosti u vilicama. Ova intervencija je jednostavna i bezbolna. Ovom metodom se postiže dobar kako estetski, tako i funkcionalni učinak. Zakažite besplatnu konsultaciju i saznajte da li ste i vi kandidat za All-on-4 metodu.